آدار جیان روخینریا شر و گرینگیا آشتی جناب پیویجی باش دیاره کو آشتی راستره تیواتیا آشبون همنی هیوری و آرامی امرو درونی وکه دنجی تیواتیا لحف کرن لحف هاتن و رحتی امروان و هف آهنگی جواکه واته و نابروکاوی چد ببلا ببه آشتی پیوکه سمپاتیک شیرین و ارینیه ده هر دم و سردمه ده بویه داخواز و پیدویا مروف و جواکین خیرخواز و شرنخواز جبر کو شر جبر نچاریا کس و جواکین قلس و بندست و جبو برجوندیا کس و هیزین سردست پیکته مخابن جهیلا گلک مروفان و وکه تشتکی آسایی و چارنین ته دیتن و پجراندن سدم و انجام شر چد به بلا ببه همو شر روخی نرن و کارسات مزن لپی خود هیلن لکی جان دورا دنیای دبه بلا ببه محکومین شر گل و جواکین بندست مغدورین شر جی جن و زاروکین بیگونهن هرچندی کو آشتی دبیرا مروف ده وکه دجبری شر بجیه بو بجی ده تو دم و سردمان ده تجار ده جیانا مروفاهیه ده به تواهی ماینده نبویه جبو آشتیه که ماینده پیدوی به جیان و جیهانه که دادور آرام و هف آهنگ هیه حتی کو کتخوارین حقی چوساندن و سیتمکاریا مروف آنگو میرین سردست جسر روی عردی رانه به مروف نکاره بحثا آشتیه که ماینده بکه جبو مسوگری آشتیه که ماینده جی پیدوی به وکهوی آزادی و دادوریه که ماینده هیه فراساتا کو هر مروف به هر آوائی وکهو برومت و خودیماف نبینه نکاره دادوریه که ماینده پیک بینه هزا کو جیان و جیهانه که چیندار پیکانیه و حتی ایرو پاراستیه دوری و فارساتیه حتی کو جیهانا چیندار لپرگالا وکهوی دانه گره جیانا چیندار آشتی نابینه جیانا چیندار به سردستی و زوردستی میره کو جن جقادا هلبرین بدور کریه دست پیکریه هرچندی کو گلک دیروکناسین دنیای جواکن سرکه خوزایی وکه جواکن هوبر و جواکن دیروکانیز و ایروین وکه جواکن نوجند دن ناسین جی راستی قد نوسایه لورا دیروکا جواکن سرکه دیروکا آلیکاری پاروکرین و وکهویه دیروکا جواکن نیزیک و ایروین دیروکا شرین هووانه و سردما پفچونین بیناو بره ده جیانا جواکن سرکه ده سروری دستلاتداری و دولت بون تونهیه لورا ده دبارا جیانه و هلبرینه ده هزا دیارکر رولا جنیه جنا کو هزا خواه جه آفرینری و هلبرینری خواه وردگره آشتی خوازه آشتی خوازی آجنه جه خواه اولیی و اولداری آویته خسلت آجنه یا سرکه پاراستن پجنکاری و پاروکرنه اف هر سه خسلتین قنجیکار تنه بجنه را پیدا دبن جبوه جن ده هر سردم و دمین دیروکی ده بویه مسوگری جیان و سمبولا آشتیه پاراستن و پاروکرنا جنه یا عادلانه وکهویتینه وکهوی همی دادوریه سردما سرکه سردما جنه سردما جنه سردما آشتی آرامی و وکهویه برتکا مروفا سرکه خوا پاراستنه جن جبرکو خصلت و تایبتی ان خوزایی و خدایی آنجی خداوندی بخوره هلدگره هم خوا و هم جی هینه کو دول دینه ده پاريزه او تجاران خوش خوزای ناکه و ناخوازه بخوزای را شربکه آنگو فراست آویا آشتیانه بخوزای را لهوه بله مخابن میره کو دخوازه خوا به هز و قوت خوا و شر و پفچون روخینر بده چو سپاندن شر خواه سرکه لدجی جنه پیکتینه اف جی جنه بر به آشتی و میر بر به شرودکه لیکدان و پفچونین سر روی عرده همو جبر وان هر دو فراساتین دجبر و نلهف پیکتین جیانا جواکین چیندار جی به وی آوائی دست پیکریه و حتی ایرو ددومه جناکو جقادا هلبرین هاتیه بدور خستن جه همو قادین جیان جی هاتیه بدور خستن جوی رو جوور و کو نجنه و نجی میره کو جنه ولدیه برخودیتیه ناسنامه، زایند، نجات، نتوه، زمان، اولو باوریاوی چد به بلا ببه هر مروف پیشی وکه ولاتی ولات خواه و پیرجی وکه هم ولاتی جیهانه تیسر روی دنیای او یک جماف مروفان بیتر راستیه که خوزایی و گردونی دردخه ولی جبلی زاگون ریگز و ریبازین گردونی و هر وها باوری بیردوز و رامانا مروف آخو جیهی ناسنامه که مروف آمروفی هیه حتی که او ناسنامه مروف لحمو دور جیهانه به هر آوائی در باستار نبه تجار وکهوی واشتیه که ماینده یا گردونی و مروفی پیک نایه
لورا ev nasname ji bo xwarin ve xwarin debirîn, parastin, geşt, ger, perwerdehî û vehewîna mirov dibe pêdiviyeke bingehîn. Tu kes û hêz nikare mirovê ku tevlî van mafê bingehîn tên dinyayê û nastarê jiyanê dibin li gor zagonên dewlet û feresata mirovên destiladar bên xebitandin, çewsandin, girtin û darizandin. Mafê tu kesî tuneyê ku kes, hêz, kom, komik û neteweyên dinyayê li ser êdin re bigire. Her wekî din jî mafê tu kesî tune ye, mafê tu mirovan di ser maf û rûmeta mirovên din re bigire. Her çiqas ku ev rêgez û rêbazên gerdûnî navnetewî li ser kaxizê hatibin nivîsandin jî, kardariya wan dîsa di destê mirovan de ye û pêkhatin û pêkanîna wan tiştekî pêkane. Lewre avakar û damezirînerên hemû zagon û pergalên vê dinyayê mirovin, belê yên ku van zagon û pergalan diguherin, dirûxînin û ji holê radikin jî dîsa mirovin. Rast e, îroro kesê ku şer dixwazin neheqiyê dikin û mirovan berdidin hevdû nayên darizandin, heta tên pesinandin û xelatkirin jî. Berovajiyê wê li şûna wan kesên xêrdoş, aştîxwaz û mirovhez tên çewsandin, girtin û darizandin. Ji ber ku li hemû deverên dinyayê hêzdarî cihê dadweriyê girtiye û hemû rastî hatine berovajî kirin, aştî û aştîxwazî weke daxwazeke marjînal ango veder tê dîtin û qebûl kirin. Ev nêzîkahî têdan dûrî rastiya jiyanê û heqîqeta civakê ye. Belê li gel vê bêrêtî û bêrûmetiya dinyayê mixabin dîsa jî îtîbarê dibîne. Hege ne wisa bûya, mirov li dijî van şer û pevçûnên ku jiyana mirovahiyê serûbin dikin, mirov ew qas bêdeng nedibûn. Hege ne wisa bûya, ti car dengê şer bi ser dengê aştiyê nediket û mirov bi tirs û fikar nêzî aştiyê nedibûn. Dîsa li gel ew qas neyînî, xisar û rûxanên şer hêjî mirovên ku pêdiviya wan ji şer bêtir bi aştiyê heye, bi tevahî li hemberî şer bertekên tund nîşan nadin. Ger bi vî awayî bidome dê li ser rûyê erdê tu caran şer û pevçûnên navbêra mirovan bidawî nebin. Baş diyar e ku tiliya kes û hêzên destiladar û şerxwazên ku pergala şer ava dikin di vî karî de heye. Hêza ku ser rûyê erdê dike mêtingeh û mirovahiyê bi rêve dibe jî, ev hêza bêyom û bêoxir e. Ev hêza ketxwar û destiladara ku ji aliyekî ve di navbêra gelên cîhanê de şerên domdar û mayîn de û ji aliyê din ve jî di navbêra hemwelatiyên welatên cîhanê de pevçûn û aloziyên rojane û demdemî derdixe, her gav serwere û li ser kar e. Di dema şer de çek û alavên şer hildiberîne, di dema aştiyê de çavkaniyên serert û binerda cîhanê talan dike. Heman hêz, hemû gel civak û mirovên qes û bindest tî û birçî dike, bêvîn û bêgiyan dihêle û wan weke alavên şer bikartîne. Ji do heta îro bi tevahî jin aştiyê belê bi giranî mêr şer dixwazin. Aştî daxwazeke mirovane, şer li bateke hovane ye. Bila were zanîn ku ev nivîs tenê tespîteke dîrokî ye, lewra parastina mafê jinê û danasîna xisletê wê yên payeberz û ne gihêj, ne hedê min û ne jî hedê tu mêran e. Hêz û qudreta jinê têra azadî û rizgariya hemû mêr û mirovan dike. Her çendî ku dest û cestê mêrê ketxwar û sîtemkar ji bo jiyaneke hovane tu car natebite jî, hest û bestên jina ketkar û pejinkar her gav ji bo aştiyê û cîhaneke mirovane dilive û dilebite. Armanca jina ketkar û pejinkar xwebûn û serxwebûn e, belê armanca mêrê ketxwar û sîtemkar serdestî û dewletbûn e. Heta ku hemû mirov nebin şerkerên aştiyê, ne şer û pevçûn bidawî dibin, ne jî aştî dibe para mirovahiyê.